Kajingelang Jong ke Executive Committee ke KHADC ha kesengi baar kelashimi karai banra ahyeng Dorbar liur ya ka Kaiphod Jong ke Delimitation Committee ke bansedang noduk kesengi balang. Haba keren bekilap pathai Khubor u Deputy CEM uba PNCM ulai thu banalor ka Kaiphod Jong ke Delimitation Committee kin keren ru bon bah kimat ke bedai bat ke council. Idang suai ga executive committee ga jui ka phang ka pang ya keren ga ha ni begani ka report jong ka division committee nomor ba ga ka kamram jung ki isi ban ya keren jua ha ga isi shwa bangin place apoka house barka bas nutran tolong ba kana kalen ga isi ngilalong unanimously ya ka ni ga report jong ka division committee in place haka house be bagi place tangi ka report ru in place lang ru ya ka amendment rules kenang ba kan long ain bat ba nyok ban penlong ya ka election da ka kat kum kadika jing jing mut jong ka division committee dan ngai singi ada raim tan bagi place ya report berkunjuru ya ka amendment rules la shaya po house pi bapli ba ki nagaleng Delimitation committee ai namar bapli ki khamyo load ya kini ki electoral road jongka southwest jongka west mo berkiwi giwe kala khame ya ki ndiat ban yo ya ka average den rei kya persang ba ka bagila ngai fi kum kanuksa kum na mulai ke bala he ka persang bandar jos sajiau bacha pentor kum galem khra nama galaban mau prem galarit e ka haban adjos barka laim khra kum kanong thmai se ga ba don kam ban adjos lang barka laim khra kum ka pentorum khra kan haban adjos lang mau phi barka maulai kum kita ke hak don ka desmen de ya ki details la shai nga flying ai kan sa ins ai ko pi bro khoi dengan saya bisa i shai tu ya ka dur yunga report so in wanra ya ka amendment rules demi ke bagade bat ka